Karaida abu apugan kwa chamak Aboliasio aitolosio ko Uganda ananga kalu Emakode kesi esala kito kinit kanu ekadakara la piai masiu osilo etutrolo lo Emakode koteso nese ikeunitebe atalantan kesida ejasi konye Aboliak nese mamepone lo aikeun atalantana ngun Abolia na duch epote support Emame support both Atalanta. So apparently mon kama paka now. Ibore boni kotoni de raka imonyo kinana. Meja si lojo kotaule pedorete. Anyun bikeune tateke. Oto ma Abolia ne kickboxing. A talent ejai, a skill ejai. Angini bore let me say only lacking support. Bonus because jata run Abolia can better just program Kappa Luo Ompio Joseph, that is Tiger, rank on the champion of weight care, Unijo, Itunga Kappa Oyo Vicent, or Den Walter, jata napeta Jokobala Kanyoni, the last champions of weight catch. Konya no kada I know Borolo Tosomine, definitely like Perry working best support. Abolia kangun kisimame pedorto ai keun Atalanta na kech wapeda emameur eipone lo ai siteteun Abolia ngin Joseph Opio ediopet koto majion ngesi edelortebe amamus na piai sipedo ngis mam epedori aswam nuda ibusakini Waraite nika puno jasi tingada okola petokin kali musubuni sekino ndocha kado ketaiterene lwana ne konyedo aton sadu bone kada lo pejoni ne mamtungu maur kina alailo ne se autosakro unkere ikotene akai lepi ne ja e community tunga kere akoto tunga kere mor kikinos wachamuntu ai supporting Aboliasio no nare Abolia na itodoli ja boys ono elwakano yauna bardane lala depa Patrick Otidi egregralo Emakode koteso esikiunitebe Abolia na Emakode nesibusa kinit itunga alom kosolete ai gang era sport law ibora ne kotika punoi isori chelu bali ngareno coachezi ngareno kola boisha na gelegelo kilabun itamakiti igwela di maidoda anadu muna pipilu ne taw jaanyu bonebe e club lo really ekoto a gloves jalo city dumune ja ushiro ko wene titunga awenne akani dokwa nado ifumete jile uchbale ngareno eraja bungu nangi nai ko mame patana atene tiona kere mamitunga emisi kitos sportilo Teso nisi kotomo Uganda abois nada itolumnene Atalantanu egitigita ichie kotomo Abolia luda pedo tesa tolomun kesi moriato Patrick Apollo Dan Okiror Richard Okuru Vicky Akol David Opio Peter Emuron Keda Matthew Onanyang Gabriel Esiku Kanuka TV East Koibuga Soroti Opio Tiger. Hey. What a punch! Wow, this is too massive. What a punch from Tiger there can do it. Tiger